Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye sahasıyla nasıl hesaplaşacaklarını biliyorum. Teşekkür ederim. دما خوش به ام به برنامه که طیبت به هورن امی بحثا جیانا هنرمند کرد نافدار امی بحثا کرد جیانا احمد کیا بکن احمد کیا جبا کوری کردستان جباجار سم سوریه بابی وی کارمند بویه باردکن تشنه باجار باکوری کردستان تشنه باجار مالاتیه احمد کیا سال 1957 لباجار مالاتیه تیدنی و پشتی دمکی مالباتاوی مالاوی باردکن تشنه استانبولی بابی وی جر سازه که دکره هدیه دکه و بوی سازی هدیه دی دست به کار هنری دکه احمد کیا جبر کو کرد بو پشت ترکی هم بو ده وار زمان ترکی ده جی زحمتی دکشاندن جاره که ده بلکه فیلمی که ده آخوا بحثا سرپیاتیا اوین آخوا یزارو کاتی دیگه بحثا کچکی دیگه کدلی که کچکی و جیره تشکیل بجا دخوازه ببیجا که چاچید و که امرون اینجیه که باخوین تقد رونا دیمه تقد سلهای نادیمه شکچکی را دبیجا کچکی دبیجا رجای دیکم احمد کایا دبیجا سال زورا مچو سال زورا مچو دبیجا من نزانی رجای دیکم چیه یعنی تکای دیکم او چه گوتنه دبیجا مگو از رجای دیکم Bir kız vardı bizim okulda. Herkesin bir ilk aşkı vardır, çocukluk aşkı. Bir gün gittim dedim ki biraz dedim seninle bir konuşak 5 dakika dedim. Ya yani kaçıyorsun abi 2 tane laf edek. Bana dedi rica ederim dedi. Öyle bir ağrıma gitti ki ya. Dedim ya ben de sana rica ederim dedim. Ben o zaman rica ederim anlamını bilmiyordum. Yani onu bir küfür gibi zannettim biliyor musunuz? به برنامه ده براستی ده جیان احمد کایا ده گلک جیانه که دولمند و رنگین و تیکوشین تجی تیکوشین و برخوادان هیا لی تشتا هر زده از مراق ده که از هیجی دینامه ده از دخوازم بزانم که چپی هات او کچگه که احمد کایا جیره گوتو برچای ده که گلو او کچگ به مسئله تی بیراوی دزانه دیتیه تماشا کریه آنها هر تم ده بیرامه ده نظرم از جی فیلم ده ام بیشن هر کس رولا سرکه دبینه از جر رولین کو کلا کنه آنجیانه که آن کلا که هیا آن کس نابینه از جوان حذف کن بالا بندکشنه نظرم چما هر تم ده فیلم ده جوسانه نه یه رولین سرکه یک کو رولین کلا کنه آنجی ده پش پرده ده نه آنجی ده نه آنجیانه ده نه یک رولا که پچوک جی دیسا بالا بندکشنه دور ده جی جیانوی کسکی بالا مدکشین اگر اون حال کیه چیه دزانه نزانه دیتیه ندیتیه بله هم دوام بکن پشتی کو دچه سربازی دچه اسکریه و دیگره به جنه که بناوی امینه را دزوجه کو امینه بزارو که کبیه پشتی ساله که جهو جدا دبن و سال 1979 احمد کایا تبع اندام کمک موزیکی و با آوائه که پروفیسنال دست به کار موزیکی دیگه پشتی دربه کو 12 ایران ل ترکیه بیکات اسکر هات نصر کار به آوایی اجبر استرانی وی کو هنرمند که مخالف بیه تی گرتن لی احمد کایا روز به روز پیشتکت او استرانی وی دنگ بد دانده سال 1985 ده یکمین آلبوم آخوا و شاند نوا سال که ده 2 آلبوم هنجارا و نوا سال که ده هنجارا آلبوم دو شاند سر هاو حتی سال 2020 آلبوم 20 برهم چاپ کرد بله استرانیوی هر کود چودی کت نصر زار و زمان خلکی احمد کایا جیانه که تجی تیکوشین و تجی برخوادان دوام کرد ده نوا تمنه خواده ده قادا سیاسی ده قادا هنر ده گلک برهم آفراندن باندوره که مازن چکر ده وان سالان ده کو گلک از ده ترسیان بیجن ام کردن احمد کایا لسر اکران تلویزیون بشانازی دیگو از کردم و گرلین کرد تیکوشین کردان ده پاراست احمد کایا ده برنامه که سیاسی ده نقاشه که سیاسی ده کل سر اکران تلویزیون ترکی هاتا وشاندن
باوه که اشکره جوان کرد تکوشنه جوان کرد پاراست بالدکشان در سر هویتی و وحشت ارتشا ترکیه که چاوا سر زاروکین کرد جیدکن سر گریلا جیدکن پیخداد نصر جنازه آن و به هویتی وان جنازه آن نشیدن و وینه خودگرن بالدکشان در سر به یکی و جه مدراتور و جه راه گشتیا ترکیه دپرسی جه بشتارا دپرسی کی و دیتی حتانها گریلای که کرد را به سر اسکره که جه که او پی که شانازیا خواه نشان بده و پی شاناز با آنجی وینه هم بکشنه کی دیتی تشتکی بسا گریلای کرد دوزا آزادی دیکن تشتکی بسا هوتیه بسا ناکن لیه اسکری ترکیه به که به şanazî cenaze nişan den sere zarokên xelkê jê dikin û ji wan dipirsî diku ka biratî Şundan söylemek zorundayız. Biraz önce dediler ki işte orada ölen Mehmetçikler, orada ölen insanlar elbette ben de Kürt asıllıyım. Ama şunu her zaman söylüyorum. Dağdaki ölen insanların ve gerillaların da aileleri var. Onların da çocukları var. Ama üstelik de resimlerin hiçbir tanesinde bir gerillanın vücuduna ayaklarını koyup resim çektiren bir asker hiçbir gerilla bugüne kadar bunu yapmamıştır. Madem ki biz kardeşiz, madem ki bütün ülkenin insanları kardeştir, hani tavuklarımız birbirine karışmıştı, hani birbirimizden kız alıp vermiştik, nedir bu köy yanmaları, niçin bu insanlar sürgünlere zorlanmışlardır? Mersin'e gittiniz mi? Tuncelli dolu orası. İnsanlara sorduklarında oturup ağlıyorlar. Biz topraklarımızı özledik diyorlar. Bir zamanlar Bulgaristan'ın Türkiye'ye gelen göçmenler gibi. Türkiye'de büyük bir refah var zannediyorlardı. Ne oldu ama? 3-5 ay sonra başladılar biz evimizin arka bahçesindeki elma ağacını özledik demeye. Bırakınız insanlar istiyorlarsa kendi topraklarından kendileri çıksınlar. İstemiyorlarsa kimsenin kıyağına, hele devletin hiç kıyağına ihtiyacı yok o insanlar. احمد کیا به برهمه خواه به استرانه خواه به هلوستا خواه هر تم لبر جوان بو هجای خلطان ده هاته دیدن سال 1999 11 سبات خلاطا ماگازین ده هاته داین احمد کیا جی هجای خلاط یا زیرین هاته بو دیدن جبر آلبوم آویزیده دنگ ودا بو کتبو لیستا یکم او ده هاته خلاط کرن احمد کیا ده مراسم ها خلاط ده آخوی و جاره کدن گود جبر کو از کردم از ده خازم سرانه که کردی جی ببیجم از ده آلبوم خواهدن ده سرانه که کردی چیکم از جاره کلیبش چیکم و کسی نویرک کسی خودی وین هنه دکارن به سرانه بوشینن از ناستکم Teşekkür ederim. Ben bu ödülü yalnızca kendi adıma değil, bu ödülü İnsan Hakları Derneği adına, bu ödülü Cumartesi anneleri adına, bu ödülü magazine emek veren bütün insanlar adına, bu ödülü bütün Türkiye halkına adına alıyorum. Bir de şunu söyleyeyim, bu misyonu sana kim yükledi diye sormasınlar. Ben bu misyonu bana tarih yükledi. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını biliyorum. Teşekkür ederim. پشتی به یکی قیامت را بو کسی که حتی وی داره و چاقی و خواه که هنرمند نشان دادن کسی که خواه هومانیست نشان دادن خواه سترانبیج نشان دادن خواه پیشنگ جواک نشان دادن جنشکی و روی خواه راستی نشان دادن نجات پرستی خواه نشان دادن لسر صحنه ستران نجات پرستی جبو ترکیه جبو مصطفی کمال و لدجی نتوین دن لدجی کرده ستران گودن کفچی چطال آوید نه هنرمند کرد احمد کایا و بوی آوایی جاره کردن روی خواه راستی رخصنا برچاوان دشمنات که خواه لحنبری ناسنامه کرد لحنبری زمان کردی لحنبری چاندا کردی لحنبری هنر کردی جاره کردن سر اکران تلویزیون نشاندان احمد کایا جه هلوست خواه نهات خار گوت کو هر تم او یک پاراست یا وزی بپاریزم
ایروج دبیجم از سبیج ببیجم. Benim kimliğimi kimden kimse alamaz. O böyle biline yani. روزنامه این ترکیه که حتی دو پسن احمد کایا دان د مانشات دا جید دانوی به جاره به سرنویسین مزن جیرا به رزی کرن به حرمتی کرن ایرش کرن جیرا دگوتن به شرف به ناموس. بله احمد کایا که به سالان خدمت از زمان ترکی کرده بو به جاره راستی ایرشا ترکیه هات به زمان ترکی حقارت لویده کرن. احمد کایا جه ترکیه درکت چو اروپایی. لا اروپایی جه احمد کایا رونا نشتو هلوست خواب بردوام کرد. ده مراسم ده بشتار بود، ده کنسران ده فستیوالین چند و هنری ین کردی ده بشتار بود. دیسا دخواست کو فیلمه که چیکه، دخواست فیلمه که کردی چیکه، دخواست سرانه کردی چیکه. لا اروپای جزیره کردن سرانه که کردی گود. کانی ده حرکی و کاروان ده چو. بله احمد کایا ابسترانجی لاوروپای جدا کلیبک چیکر بود. احمد کایا لاوروپای جدا فستیوال این چند و هنری کردی ده بشتر بود. جاره کدن لهمبری 10,000 کردستانی لسر اکران مد تیوی کرد بونا خواه اشکره دقیران و بانگ دکر. ام کردن حتی مرنه ام کردن. ما بریه کریا، ما بریا آپو کریا، ما بریا او جنان کریا دگود. Sonuna kadar vallahi Apo'yu özledim. Sonuna kadar vallahi bir dostu özledim. Çürüdüz ölene kadar çürüdüz sonuna kadar vallahi Apo'yu özledim. Çürüdüz ölene kadar çürüdüz sonuna kadar vallahi barışı özledim. جاره کدن بالدکشان در سروان کساتی روشنبیر سران بیجین ل ترکیه کو به اصلی خا کردن لی خا انکار دکن بانگ لوان دکر دگو ماوی چبه ماوی قیامت را به و نکارن اشکره سر اکران تلویزیون بیجن قط نبه دری خا بگیرن دری پنجره خا بگیرن قفل بکن ل اودین گرتی ده لبر عینکه لبر نینوکه بسکنن جاره که لخا بنیرن بیجن ام کردن ماوی چبه بیجن ام کردن. Bir gazeteci arkadaşla oturup sohbet ettiğimde bana Türkiye'deki Kürt sanatçılarının yakınlığını ve dostluğunu sordu. Onlara bir tek şey söyledim. Meydanlarda ben insanım, ben devrimciyim demek, Kürdüm demek bunu geçin. Onlar kendi kapalı odalarında aynalarına bakıp bütün kapılarını kilitlesinler. Bir kere yalnızca kendilerine sessizce ben Kürdüm desinler. Ne olur yani? Ne olur, ne olur yani? بله احمد کایا بالدکشان در سر هلوستا ابراهیم تاتیسس محسوم قرمزی گل کو بخوا کردن و خوا انکار دکن بنا کردن دولتی دگوت اگر ترکان اگر ملت ترک کردن وکی ابراهیم تاتیسس و محسوم قرمزی گل کو بنا کردن دولتی هنه گلی کردجی هنرمند وکی احمد کایا هنه. Buraya gelmek için 180 bin dolar para isteyen sanatçılar, 70 bin dolar para isteyen sanatçılar, ama unutmasınlar, Türkiye'nin devletleşmiş Kürtleri, İbrahim Tatlısesleri, Mahsun Kırmızıgülleri varsa Kürtlerin de Ahmet Kaya'sı var. Bu böyle bir... احمد کایا در سال 2000 در لفلان جایجی به کردی به زمان کردی کردن و مردن و چخواشه سرخوابون دقیران. Kurdinu, merdinu, kırk yaşarı serverim.
احمد کایا پشتی ساله که کج ترکی درکت لپایتخت فرانسا لپاریس روژا 16 مجدارا سال 2000 جان خواهش دستا جنوا مبار کرد. او لگورستان نافدار آ پاریس لگورستان پرل شز سپارتناخی لویدری سیاست مدار کرد دکتر عبدالرحمن قاسملو و هنرمند نافدار در هنر کرد یلماز güney cihene. Bela rehivan şabe. Biz böyle kimliksiz yaşamak istemiyoruz. Bütün mesele budur. Ben bir Kürdüm, Türk vatandaşı olarak Kürt gibi yaşamak istiyorum. Bütün meselem budur. Ne olur yani? Benim insanım çıksa, o birinci sınıftaki ilkokul talebesi kendi diliyle ilkokul şartlarını söylese, çok mu kötü ya? Bir tane Kürt, bir Türkçe merhaba dese Kürtçe, kötü bir şey mi? احمد کایا به گلتن کایا را زوجه و دو کچی وی هنه او نهال میراساوی لمیراتاوی خود داد کون بر همه ویده پاریزن و پشتی وفات احمد کایا جی 6 آلبوم 6 بر همه هاتنه چاپ کرن بگشتی لسر هاو 26 بر همه هنرمند کرد احمد کایا هاتنه چاپ کرن امجاره کدن برای زحرمت ببیرتینن و دویجن بلا رحی میشابه ام سپاسی وادی کن گوال ما تماشا کرد به هویار و جنازات دم خوش. Gidiyor mu? Ha?